لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Lenki web ma kono nga le 14 6e mois 2021 oga no be la fiabu dingira kebe o magede kini fi sabilillah nanti ala timel lo mu dogira video de beri dingira ke golle nga alhamdulillah atinto ni me nga deja golle ko tenge tokni al akh abubakar tolo maga alo o golle nga non kutu be gaire o se barake yo wisa amira ko nyoy yo mene me wisa gene katti france ya xana do nga inshallah tabaraka wa ta'ala dawa no gani xawana ni me dawa ko me ko tunali na sababu nya sahambira ko na yolenki ori keni mamadou kan yagara kede ni ko hore na fayke ay do batenga o dari ay mena dingira ke ori inshallah ni de yoronye na la sameni do ko mbena ke adira aw ma fi sabilillah abel do okay akini ya fi sabilillah leni ko hore ke fayke naam wala ke ani leni ko hore ke aywa akhokono ma khoy oga telle ko mbene wuro france inshallah ko mene ki khado ko kono ko siyer ni ga kiranga do batenga odi suba masalanga wala leñu ko xore ke afayke ay mele dingira muri koy ga ngi golle ngam ko be ken chambre nya adi salon ona khadina ke ran chambre tanay inshallah taala ke ran chambre escalier ma ganya fayke ya ran chambre tanay inshallah taala kusnu akhniya muhammad sabo bakura gadaga imam bengali cheikh ahmed kabajante wala ken couloirina inshallah kera chambre tanay chambre tanafay bodi sugo ko folla ko payke tinetir ni payke agana ni me vitrin lodi escalier mo nya payke folla ko goro isu fayre kundu naam couloir gore wala porte ni nya fayre isu perento nya déjà idu ta sapinde nga bientôt après les portes no kusrone bane bane wala golnga non payre le golnga patula ni bara musela tama gora wala le golnga me khassa ma sha Allah aywa ken salone sella nga fayre on ati be filme ma couleur gore nga salo gore mbaydoke wala sella ken ko nya fayre naam jodum kumeke a fayre wala falle ken ko taw soro kuri ine kumeke karasiringa na ajufoni ide kumeke kara alhamdulillah kumeke afake jorin kumeke afake ide kara na jufondi gide nya fayla ke sire comme ça après wala jogun naro jogu filina sigire kenna nya sellan jogu na inshallah taala naam escalier fa onda ka kamu segene kamu nyai dingira ke kamata wala yi khalle nyen agna bi ngana fota na fe alhamdulillah ni ala ya no wala yi khalle nyen agna lingi dayna fube ke fe afay wala dingira ke fayra isime maka kunda ke fay ke debi no ko nyani wala ko khasu ya ngay mo be alhamdulillah la fe abugo no ko nyani yere tika ni mende bi bolo kanyi si lamen ke lawma ani inale kana euro eta tika mende Nyoran kontara. Jara insuru. Aywa. Aborana fulu na la chamambra. Amina. Alsala no. Amin. Alsala ni mana. Amin. Wala ti fare begi maga leñu ko xore ke ma fayke ati fare begi maga leñu ko fore ke ma fayke ati fare begi wala taybe leñu ko xore ke ma fayke ke an khilisenga aya khiloni kuni funu lomuku wala funu lenkiri banen pati inshallah wata kennali anya maga surprise nya ay meme nyeretu ari junta ngore yalenki ati konta nyagali dingira kege kite kundu sira sugari takke ke fi golle kenan nyenkini mana khalsi khayi mana simani mekini alla ganne besu khalle la ganada na wara mawazinu hasanati nga yawm alqiyama wala akhinin kutumere golnya lom sufay o ko kono oyetelle no golle ngi ma gayre inshallah gollen khagana nyemena deberi na pentiri khari hode kota mageri koy khaswa gali inshallah alla do dema ori mana nyido kayai hammi bede wuyanya ko be goni alhamdulillah alla de nondi o de wuye bede ya ganji be ger france o nyagali tanya fayilene kampay ke akama faykere naam nasrukum bi awbulu kafaraka jarte imam aywa amin ya rabbi alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko wona galene duwa nyai Allah ngolle bultinente quoi so ngonga tini
ten banque hutun kunyu den taro wano gonde ko ne do ten nda banque bane gana bane futun kunyi antaro ko ten banque de ko Allah ngol len kan kundu nyai ibenda bitine be de beri ambakat kenya ibenda fu horen ka de beri ambakat kenya walla nyagala ta Allah na golluku o sumena golluku nyati Allah imme jatinga ibe roti nganenga ibe roti gollenga ibe roti hakli sire ni meray ibe roti duwaw ni meray Allah ni surogo su ko mantendanga yomal khaman ko tanga aga no khili kati ko mo barintonga no ko ko musurunga ya rabbi Allah wa duwa nga serndanga abege kenga newtu na kilentara no sugiri nanto osulwa ano gondi nabillahi nuha hurenyani osuna hera nyona lo hure keno gondi oga no kube muru onan kinyano ona Allah tiga gari timenganya parce que andi fo murandi kiga tiga nen kan penya nan dange ya rabbi lemunu ko Allah ganne rono faren kinnan killen ni khaya ni ro dinandi ni islami no ko islami no bugeri de mamo ya rabbi Allah gantinya remmo igada kana no duraro kibaru mana Allah kibaru Allah nanya gari kanu be kita Allah kibaru no gondi remu yogonunya alhesimu ngai makeme kanu kita makeme daraja kita no gondi ona Allah nya gana Allah ni inya Allah ngollano Allah ni nya Allah ngollano parce que Allah ngollenga tilenganga anya annan ka ya gabakaro Allah ngollano mbatene denyere jolen flene ito Mamadou Kane i jolen flene ladlika min bene bolo ani konanjia min ben bolo kanyesima e ika blay kuna foita ala kobo ala tay hinede islamu tay hinede islamu de fleki kome ka hinila ka hini bawla utara chuwa mina ala ka hinula amin ka hinini dogonuna e kanka blay kuna de ko islamia yere de hine parce que hine serema ka hine sereni dogonuma e manganti ga sira sita nyela tigen konana no te islamia sirae ani hine sira ne filla numa abe ko mi i filla ire bakuma tio e manganti ga nyinogo e de kanga tu ala koko sisa ala ko te kafun kala na dron mogo dobe ala no fe baga kanu katubuko e be se ka keni pochona e be se ka kala yere karaba ka do arab kala yere la ka karaba awa iki jija iki jantu dogonuma abe ka ke mo nyuma de nyesirauma ka udeme akanga bla kuna ko ja nyuma yankai se nyuma ya fleka ka aweza awde kanga mo wole kana nyuma yama mo mangante ka nyuma ya fa awnyana ble awde kanga hine mawla ble mo mangante ka fa awma aka hine mola ambala de ala ka hakini nyuma ndanga awso saballa ka ke sila medoye yatimede yawo ala ka yatimede umbe kisi ala ku be gaje ninde kumba mfe kafo ambalma Kenya na ni konanjia denyere de fleni atenya nanta blasirani kumakanyuma ndo de fleni moi bena c'est sérieusement assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala Kenya ni na digamel qantari sere sugede itaqallo golleke sere sugede santil financier ma serebe gede duangenya de beri ma sere sugede haqqililla ya de beri ma serebe ni gede gar kanteru tanani kini alhamdulillah kuna la timeni ya mesro tanande kanterun kinoi nanti gar ko la timeni ge boguno oni utoni kina la timeni tanani Allah gana dungi maga gede kumbarani gawri bane iga ogi koina la timeni tanani be garenono onte dingira muruno o yimenida la wallah o yimenida dingira kita khala timeni ku i hammi be goy khado dema Allah gano daga hammin jarana annabi tena la timen sorogondana ango kitindro mum pilla fil janna arjanna no Allah gano di sorogono Allah gano rono annabi sorogonden no nga wala ke anyoma o gono yille no mine wuronga nan sage gollenge akhini magayre insha Allah taala Allah ganne timmandini harsa yoguni me présenter nanti mulana geden soko kake si gede galanterono ikunna robinem puturono yogoni naroti karatana oswane me demana gollen ko ni finition e harsa parce que golle finition agebe nyani ka osuna me dema harsa iro falle gari na dingira kitagi demana ni financer courant tugande jintugande harsa folla kangunyin tenyani ona duidanga Allah ganne keme gebe nyana ogarni sigina la timeni na kaninkinia au kafana nya fay ko ga kinala timeni nga kundu fi sabilillah Allah gane kangebe gebe litini kanteru gebe nyankini fi sabilillah itigar kugema kita ala timetana suga bamakona sigindona kini o ga leydul lagana sere sugedi kankay tinkinoi o ga deberini na wara la timeni ngollen no no to birene o yala timeni o ibakalu way no o munguni di faban kalle o mungundini di imani kallunga bi idinillah en tant que o ga birene
ولا لنجا كلنجا نوتكينغونغا هذا وبالله تعالى توفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أبو بكر تولو آن فيلمني وإلا أي من قوانا مبغو فيديوكي ما فاي كما غاسو فيلمنو كندو أتي دوانا قصودا يلا نياغنا ودا قصودا تيمي مغسيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته